Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salam, dua tileklerimiz bolsun. Hurmatlı cemaat, hurmatlı musulmanlar, bugün bizge mına berekeli ayыбыз Ramazan ayının bosogusuna jetip geldik bardığımız. Allah Taala kut kılsın. Bu aylarda uşu ay girgende Allah Taala'dan buyruk bolat eken. Beyişlerden eşigini açıp koygula dep Ramazandın ayağına çeyin bir da eşigi jabılbay açık tura turgan ay. Tozoktordun beyişiklerin japkıla dep Ramazan bütkonço bir da eşigi açılbayt. Şeytanlar çınjırlansın dep Allah Taala'dan buyruk gelgen aydın başında turabız. Bu ay gelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan astına çıkıp silerge berekeli ay geldi deçele. Hurmatlı bir tuğandar, bu aylarda bardığımızın ömrümüzge, rızkımızga bereke bolat, üybülöbüzge bereke bolat, ilimimizge bereke bolat, jaşawatkan jeribizge bereke bolat. Uşunday berekeli aylarga Allah Taala ömrümüz bar eken, uşentip gelip turup uşu berekeli aydın astında turabız. Allah Taala kut kılsın bu aylardı. Günöler juula turgan aylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste "Man sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zembih." Kimdegim Ramazan ayın uşu ay farz eken, Allah Taala buyrugan farz oroza eken dep turup iman keltirip oroza tutkan bolsa, oroza tutup atkanda Ramazan ayının içinde Allah Taala'dan soob ümit kılıp tutkan bolsa, Allah Taala'nın murunku günölerin geçiret deyt. Günölerimiz geçirile turgan ayda turabız. Kimdin duası kabul bolat dese hurmatlı bir tuğandar, günösüztün günö kança az adamdın duası köbürök kabul bolat. Uşul aylarda gelingizler bir niyet kılalı bardığımız. Kudayım uşul aylarda bardığımızın günölerimizni geçirsin. İbn Mas'ud radıyallahu anhudan siler Ramazan'a kantip girçelenger degende, Ramazan'a girerde jüregibiztegi gek sanoolordu, jüregibiztegi başkalardı jaman görүүлördü, başkaga bolgon kapalygыбызды, tarını-çıtarыбызды, jürekte insanga bolgon uşu jamandıklardan bardığın juup salat elek, oşentip taza giret elek deyt. Sahabalardın adatı uşul eken hurmatlı bir tuğan, jüregibizdi gekke tolturup alıp, kotur Ramazan bütse anan esepteşem degen adamga Allah muhtaç emes. Bardığız gelingizler, kimimiz düşmanımız bolsa dağı adam degen kemçilikti, hiç kim sütten ağı hiç kim yok. Bul dünyada bardık adam, alımlarımız uşunday deyt. Kaysı adam en çoğun günölü degende, özün günösüzmün dep aytkan en çoğun günölü deyt. Hiç kimimiz günösüzmün dep ayta albayt eken biz. Gemçiligimiz menen insan eken biz. Gemçilik bolbogondo biz perişte bolat elek. Periştemez eken biz. İnsan eken biz. Bir-birimizge katуу süйлöp koyot eken biz. Gelingizler, hurmatlı bir tuğandar, bir-birimizni geçirişeli. Men uşu muftilik kızmatta turup dağı bardığınızlardan ötkörgön gemçiligim bolsa uşul jerde geçirim surayım. Bardığınızlar menden ketken katalık bolsa geçirgile. Ramazandın bosogosunda mına birinci hilalın görüp, mına birinci taravihte turgan uçurlarımızda bir-birlerimizni oşentip geçirip durup anan Ramazan'a gireli. Hadislerde aytılganda iki türlü adamdın duası kabul bolboyt dep. Kanday adamdın ateneni sızlatıp kakşatkan adamdın, ikincisi muşahin deyt. Jüregünde men seni görsötömün, bir günü menin göçömde mayram bolgonda görösüň dep turup uşunday bir gek saktap jaşagan adamdın duası kabul bolboyt degen. Biz momunbuz bu, momunduk sıfat menen sıfattanalı. Uşul Ramazan ayına kança adam jetpey kaldı. Былтыр uşu Katarda turup taravihti çoğu okuandardın kança ondogonu bul Ramazan'a jetken jok hurmatlı bir tuğandar. Bardığımız uşul ayda özübüzdü kolga alıp, nafsibizdi kolga alıp, Ramazan geldi mi gündüztörün orozo menen kozdogula, tünküsün taravih menen kozdogula degen. Allah Taala başka uçurda emas, uşu Ramazan uçurda bizge 20 reket taravih namazды nasip kılıp atat. Gelip hatım Kur'andardı nasip kılıp atat. Abu Hanife rahimahullahu aleyh uşu Ramazan girgende gündüzü bir hatım, tündüzü bir hatım bolup Ramazan bütkonça 61 hatım okuytele. İmam Şafii 60 hatım okuyt eken gördüңүздөр. Azır akılыбыз albaşı mümkün, kantip ele oşondoy deşi mümkün. Bir hatımdı bütürüş üçün uş jerde 27 gün turup atabız. Gördüңүздөр, bir günde 2 hatımdan bütürüşken eken. Emne degende hurmatlı bir tuğan, bu sotka telefonlarыбызды kanday koldonup atsak,
Alımdarыбыз uşu Kur'anга ошондой байланган экен, андан бетер болуп байланган экен. Биз эгер Kur'анга ошентип байланганда ар бирибиз Абу Ханифадай болот элек, ар бирибиз Имам Шафиидей болот элек. Келиңиздер орозодо ошондой сырткары бизди жамандыкка сүйрөй турган нерселерден арылалы, бардыгыбыз Аллахтын кызматын кылалы. Карасаңыздар, Салахуддин Айюби деген улуу зат өткөн, Кудус мечитин канча жылдар коргогон, ошол учурда чатырларда жашап, сен эмне үчүн чатырда жашайсың, сен падышасың го дегенде, ушу Масжидил Акса кафырлардын, мушриктердин колунда турганда, мен сарайга кирип жашай албайм деген инсан эч күлбөйт экен. Эч убакытта эмне күлбөйсүң дегенде, Масжидил Акса ушу душмандардын колунда турганда мага күлүштү өзүмө арам кылдым деген. Дайыма жихадта жүргөн инсан болгон. Бир күнү келет экен, bir günü gelip uşunda adamlarga söylep atsa, adamlardın arasынан ар bir zamanda fattandar, ар bir zamanda uşunda adamlarga buzuku salam degen insanlar ар bir zamanda çıga turmatты bir tuğan. Karasаңыздар, бұл дүниеде фаттан болып жашабайлы, бұл дүниеде фитначы болып қалбайлы, жалған дүние, қысқа дүние ертең өтіп кетебіз. Алланың астына ертең еле барабыз. Ертең барғанда жалған күбөлүк өтпейлі, урматтуу бір туған. Тілдербізден жалған шықпасын. Рамазанда ушул жерде тизилип кыбыланы карап отурабыз. Аллахым деп Алладан жардам сурайлы. Кудайым мени жалған сүйлөтпө, жалған күбөгө өткүзбө. Бұл дүниеде иблиске окшотуп, иблистин артынан түшүрбө, Абу Жахил кылып койбо бұл дүниеде. Деп ар бирибиз Кудайдан тиленели, пайгамбардын жолуна сал дейли. Карасаңыздар, ошо Салахуддин Айюби адамдарга сүйлөп атса, бир жаш жигит туруп, Салахуддин Айюби, кечке чейин динден сүйлөп атасың, bir жолу жихадтан сүйлөп койсоңчу дейт экен. Салахуддин Айюби ошончолук командир болгон, ошончолук жихадта жүргөн адамдагы бирок үн чыкпай коет экен. Эртеси күнү кетип, эртеси күнү бамдат намазга келип, имам болордун астына жамаатты карап айткан экен. Ey жамаат, кече жихад жөнүндө мага суроо берген бала араңарда барбы десе, карап таппай калышыптыр. Ошондо айткан экен, көрдүңөрбү, бамдат намазга уйкуну ысык төшөктү таштап келиш жихадтын эң чоңу ушу деген экен. Карасаңар, ошо жихадтын эң чоңуна келе албай аткан адам те жихад жөнүндө сүйлөп кичики жихадка эч убакытта бара албайт дептир. Урматтуу бир тууган, биздин азыркы учурларыбыздагы жихадтар, азыркы учурларыбыздагы нерселер намаздарыбызга бекем болуш, тилдерибизге бекем болуш, кулактарыбызга бекем болуш, Алла Тааланын астында такыба болуш. Кудай Таала такыба болом деп эле боло албайт экен. Адамдан аракет ниет бололу, калганын Аллахым жардам бер дейли. Биз умрага баратабыз, хажга баратып, гусул кылып, ушинтип, таарат алып, ихрам байлаганда Аллахым хажылыкка ниет кылдым, Аллахым умрага ниет кылдым, мага жеңил кыл деп дайыма ниет кылабыз. Ошо сыяктуу орозого ниет кылып атабыз. Бир нече сааттан кийин урматтуу бир тууган ооз бекитебиз. Бардыгыбыз ушу жерден ниет кылалы. Аллахым Рамазанга жеткирдиң, ниет кылып таравихиңе ушу жерде сенга таравих намаз окуйм деп мечитке келип атамын. Кудайым Рамазанды жеңил кыл, таравихти жеңил кыл, Рамазанды тутуудагы ибадаттарды жеңил кыл деп Алладан жардам сурайлы, урматтуу бир тууган. Карасаңыздар, ошо Ибн Мас'уд радыйаллаху анху Куранга ушундай кызмат кылган инсан болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла Таала Жибраил алейхиссаламга окуп бергендей, Жибраил периште мага окуп бергендей, мен силерге окуп бергендей Куранды укуңар келеби дегенде сахабалар уккубуз келет я Расулаллах дегенде Ибн Мас'удду окутуп алып уккула. Мына ошо мега Алла Тааладан түшкөндөй ошол окуйт деп күбөлүк берген инсан. Курандын ушундай чебери болгон инсан, Куранга ушундай кызмат кылчу экен, өзү жаны тынбаган ушундай арык адам болгон, кызматта астыда турган дейт. Кажерде сахабалар бир нерсе угулганда биз жетишпей калат элек, Ибн Мас'уд барып кылып калат эле дейт. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен сахабалар бир курма дарактын астында отуруп, пайгамбарыбыз ушу курмадан бир жесек деп койгон учурда карасак Ибн Мас'уд радыйаллаху анху курма даракка чыгып бараткан экен. Караганда ушу бак электери түрүлүп калып, бак элегиндеги ушунда кыр сөөктөрү ушу адамдын колу менен кармаганчалык ички экен. Ошол учурда сахабалар карап, Ибн Мас'уддун шыйрактарынын ичкелигин деп кичине күлбөйгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күлбөгүлө Ибн Мас'уддун Куранга кылган кызматы үчүн кыяматта таразага Ухуд тоосу бир тарабына салынып,
Ибн Мас'удтың шыйрағы bir тарабына салынғанда Ибн Мас'удтың шыйрағы басып өтөт деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз келиңиздер, кызмат кылалы. Бардыгыбызды чарчатып аткан эчтеке жок. Бардыгыбыз благоустроенный үйлөрдө жашап атабыз. Ысык суу, мустак суу, эч ким азыр кыйналган эч ким жок. Кыйналдык дебейли. Жалган шылтоо кылганга Алла Таала чын шылтоону берет. Жалгандан эле ушундай шартым жок дей бербейли. Таравих намаздарга көбүрөөк келели. Эч үзгүлтүк кылбайлы, ифтарларды шерине кылып түнкү бир түнкекке чейин ифтар кылбайлы, урматтуу бир тууган. Шамдайын ифтарды ушу 1 саат убакыт, андан таравихтерге келип, ушул жерде Алла Тааланын каламын Куранда 30 бара Куранды ушу баштан аяк угуп, ушул жерде ихлас менен кылалы. Улуу заттардан бир улуу зат айткан, алымдар айткан, карасаңыздар, ихлас менен кылынган ар бир дуа кабыл болот. Ихлас менен эгер туура эмес ишти кылса да кабыл болуп коет деген. Эң негизги ихлас дейт. Адам Алла Таалага жакпаган туура эмес ишке да ихлас кылбаса, ошого да адам баласы жетет деген. А туура ишке бир гана ихлас менен жетет дейт. Бардыгыбызды ихластуу кылсын. Халид ибн Валид ушундай аттын үстүнөн түшпөгөн согушкер, адамдарды коргойм, мамлекетти коргойм, динимди коргойм, намысымды коргойм деп аттын үстүнөн өмүрү түшкөн эмес. Bir günü cihattan gelip Kur'an'dı karabı kalamullah, ey sen Allah'tın sözüsün, seni okuğanға cihat toz kol bol batat, men kolum boşa aytat dep Kur'an'dı karma balı ilagan urmattığı bir tuğan. Bardığımız uşul jerde özübüzgө misal alalı. Biz uşunday üylörde, jumşak töşöktörde, uşu ысык suularda, oşo jerde çaba kurup jaşap atkan uçurlarыбызda gelgile tişibizdi sıgalı, canımızды kolubuzga karmaylı, nafsibizge karşı çıgalı, orozolorubuzdu tuura tutalı, geçinde taravihteribizdi kılıp dua kılalı. Udu'uni astecib lakum dep Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala maga dua kılgıla, men silerge cevap bereyin deyt. Biz dua kılsak Allah Teala kayra bererin, Allah Teala garanti kalgan, kepildik algan. Urmatlı bir tuğan orozoloruz kabul bolsun. Жалпы Кыргызстандыктардын орозолорубуз кабыл болуп, элибизге Кудай Таала жакшылыктарды жаадырсын, жамандыктардын бардыгынан алыс кылсын, биз көтөрө албаган сыноолор менен сынабасын, күнөөлөрүбүздү кечирсин, айыптарыбызды жашырсын. Мындан кийин кимибиздин канча өмүрүбүз калса, күнөөдөн тышкары жашап, ахлул жанна болуп, жаннатка бара турган адамдын сүйүнчүсү менен жашашты Алла Таалам насип кылсын. Амин. Аллахумма Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Таравих Рамазан айында куптан намазы менен витир намазынын ортолугунда окула турган намаз. Таравих намазынын ар бир 4 рекетинен кийин бир аз тынымалуу менен окулат. Мына ошондуктан бул намаз таравих, башкача айтканда тыныгуу деген маани туюндурат. Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким бекем ишеним жана сообун Аллахтан үмүт кылуу менен окуса, ага чейинки күнөөлөрү кечирилет деп таравихтин сооптуулугун баса белгилөө менен таравихти окууга чакырган. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعكم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum ve rahmetullah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Estağfurullah.